O velikoj suboti se u poređenju sa svih 5 proteklih dana stradalne sedmice najmanje zna. Zašto? Zato što je ono što se događalo i što je Gospod učinio za rod ljudski bilo skriveno od naših očiju i upravo tu skrivenost ili bolje reći tajanstvenost vidimo na božanstvenoj liturgiji. Oni koji su redovno prisutni na bogosluženjima znaju šta je veliki vhod. To je trenutak kada sveštenici izlaze iz oltara i nose u rukama sve te darove, putir i diskos u kojima je najveća svetinja, telo i krv Gospodnja, što predstavlja izlazak Gospodnji na Golgotu, raspeće dakle. I ako dobro obratite pažnju, šta se tada dešava? Sveštenik ili više njih unose darove natrag u oltar i zatvaraju se dveri i navlači se zavesa. Zašto? Tu je zatvaranjem dveri liturgijski prikazano kako se navaljuje veliki kamen na grob Hristov, a zavesa čini da prisutan narod ne vidi šta se dešava tamo u oltaru, koji u tom trenutku predstavlja grobnicu Gospoda Isusa Hrista i kao što rekoh, skriveno je bilo od očiju ljudskih šta se nakon njegovog polaganja u grob desilo. Stoga, kad se dveri ponovo otvore i zavesa svuče, to predstavlja vaskrsenje Gospodnje. Šta nam je Gospod u međuvremenu otkrio od događaja Velike subote i šta sme i može da se kaže? Pa poznato je da naša reč subota vodi poreklo od jevrejske reči šabat. To je Jevrejima bio 7. dan, dan u koji nisu radili nikakve poslove, jer im je Gospod tako preko svetog proroka Mojsija zapovedio. Jer kaže Sveto pismo da je sam Bog nakon 6 dana stvaranja počinuo u 7. dan. Neću se ovom prilikom baviti pitanjem zašto mi pravoslavni hrišćani ne svetkujemo subotu, iako je ona 7. dan biblijski. Očigledno je da mi zbog dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista u svet i njegovog slavnog vaskrsenja u nedelju svetkujemo nedelju kao taj 7. dan. Ali ima tu još dosta pojedinosti, a o tome ćemo nekom narednom prilikom, jer je važno da čujete argumente kojima možete da se suprotstavite subotarima ili adventistima između ostalih. Dakle, Gospod počinu u subotu nakon stvaranja i sada opet počiva u subotu, ali ovog puta u grobu i dok mu je telo u grobu, on ne miruje. On obnavlja ono što je stvorio u početku. On se spušta svojoj deci zatvorenoj u adu i obasjava ih sve svojom svetlošću, novim životom i izvodi ih iz senke smrti. On u subotu priprema put u Carstvo nebesko. On sve priprema za svoje, ali i za ono što je podjednako važno, opšte vaskrsenje svih ljudi. Inače, zato mi u pravoslavnoj crkvi služimo pomen ili zadušnice subotom. Upravo u spomena silaza Gospoda našeg Isusa Hrista u ad na veliku subotu. Šta još ovu subotu čini velikom? Pa verujem da je mnogima poznato da se lepota pravoslavlja najbolje između znakova navoda prikazuje kroz naša bogosluženja i naši najbolji bogoslovi, dakle poznavaoci pravoslavnih dogmi, teologije, kanona i normi, jesu između ostalih i naši pojci. Oni uče i nauče kroz sva bogosluženja i kroz pesme i himne, kroz koje je Duh Sveti protkao Bogom otkrivene istine ili bogoslovlje. Zašto ovo kažem? Zato što je večernja liturgija na veliku subotu najsadržajnije, najbogatije bogosluženje u pravoslavnoj crkvi. I nažalost većina pravoslavnih to uopšte ne zna. Večernja služba bi trebalo da počne oko 5:30 ili 5:30 popodne i najbolji je prelaz iz Velikog petka kada tugujemo u nedelju vaskrsenja kad se radujemo. Jer idemo bez velike subote iz krajnje hladnoće, uslovno rečeno, u veliku vrućinu. Pa ne može svako to da podnese. Zato je važna ova večernja subotnja liturgija kada na prirodan, blagosloven način naša žalost prerasta u radost. I simbol toga je preslačenje sveštenstva na pomenutoj liturgiji kada negde na pola liturgije svlače tamne, a oblače svetle odešte. Ne bih danas duže da govorim, već predlažem da u nastavku ovog snimka govori pojanje iz te večernje liturgije, da svi slušajući čuju i osete nenadmašivu lepotu i duhovnu krasotu reči melodija. Predlažem dakle ovu pesmu
neka umukne svako telo čovečije, ili na crkveno-slovenskom da molčit sjakaja plot. Ova pesma se na liturgiji peva umjesto heruvike. Ostavit ćemo u nastavku ovog snimka i reči, pošto je pojanje, kao što rekosmo, na crkveno-slovenskom, da bi vi slušalci znali šta ova izuzetna pesma sadrži u sebi.